Train choli tongmani zorawo atumshake bomni threat kesar mazara no bathagai rezaka train aboni bishingo train bishingo je borok tona joton wa laijak Birkhungni ulo tabuk bom threat rezaka train obo 12565 Bihar Kranti Expresso bom tongo hne koktuma faisok bai keno ki laijak train bishingo tongnai lukorok Uttar Pradesh ni Gondayo kebangma zora romino train no bathagri toni jaka farshali sharigo Bihar Darbangani shimi Delhi ni fashingo Bihar Kranti Expresso bom toni hunei kasha koktumani shopaimani logi no GRP RVF no koktuma rezaka sharik ni 7:30 pm o Uttar Pradesh ni Gonda station no bathagri tonika train no koktuma rezaka aboni yakulo no bomb disposal squad phaikya borok phaito train ni no kahamke no naiceri naikya police ni bkhakte shaiman ka naicer mungo mungsabo nukliya Shabo oba haike fake home ki rekha abo tabuk naikoli tongka te khaksa phashingke Gonda station no train bathak rezake no kebangma lukurok no train nishimi nokhore thangmani bo nukjaka अब एक दिल्ली कंट्रोल रूम में कॉल आई थी और जो बिहार से चलने वाली गाड़ी है उसमें विस्फोटक लगाया हुआ है तो उसी के एहतियातन हम लोगों ने इसको चेकिंग की सिविल अथॉरिटी ने आरपीएफ ने डीआरपी ने सबने चेकिंग की बीडीएस ने चेकिंग की और ऐसा कुछ नहीं पाया गया और गाड़ी रवाना कर दी गई है ब्यूरो रिपोर्ट कॉकखरांग